ting un verschil entre local lang ko an tabiba na Bonaire ante local lang ko abing biba Bonaire. Ria hindi ta basta okay ku turismo in general. Lo que sí me te quiere, me te sinti, ta ku nos ting echt een gevoel ku nos te perder nos isla. Of nos no que perder nos isla. Vosso identity Nos como... identity como isla paso. Yeah, let's face it. There's like a feeling of segregation. Riba Bonaire, dus buta mira, grupo que bana, grupo ya bana, Correcto. anto. That's not how we grow up. Who doesn't like to go on vacation? You know, like it's you know we live on an island ku hindi keping vakansie ribache. Like honestly, nos kay vakansie somewhere else, anto nang keping nos isa pa bay vakansie. And that's something that's beautiful. Pero nos isla ta nos home. You know, this is our home. So you are You're a a guest. visitor. Yeah. Dus mitahanya tanos deber pa 13 visitors tan kinang anto pa aceptanan como visitors anto nos tratan naman ni visitors pero tatanos manita nos kas. Ting Bonaire ta super bonita. So like, there's so much to offer. Pero it's on us pa protegata with whatever we have to offer. Pa so Bonaire ta special pa X motivo nang. Compreendo? Si tan nos deber pa proteger esse mantener ante visitante nan tas koy Bonaire pa. For that reason.